Now what to say? Asabre bi a mehu bi asawre wo bi bukon asawre washa wo ma ase wani nyikra wo wiase a wo ba yi ase wiase ya wo ya ase wiase twa wo ma ebe edi asamwada edi anko within Pacho me din di Frida Agbanyaga Frida people anim na fe kra na be starting komo yi ena nusuo wuro mama Frida tissue man ena nusuo starting wuro we Frida free hin na buy Pacho me fi anulaga Pacho ai anopay Pacho anopay de boko nso anya boko sa na ma Pacho answer na meka de was a mekano Pacho ndra masem no mebo to fa kakra na ndra no me si a me ko fie me hia me ma mienu bi na me hia omo no ba ko se enye se be wife na ekono mete ye ba manfa madwa manipa no nti nipa ne yes se me mfi na nipa ne bebo me nti me twa me na me ma mienu ba ko gina me ni na ba ko gina mechi ana ba ko yes na sister ada na wo yesa ana me se ba cho aden o se enya wo na wo pie fie Ezra dem mu sisi enya atade ya na ehye enti mi na me se ba cho aden ke bibia na o se dia wo ye na enya ada na wo se odi menu abema eba live sa ana me se me kura me ba ye ni me mo wo bia di se bia ni pass mesi we na mde na ba na ada na wo yesa enti me di o ye no na me de me twifa no so na me ko ye enti ba chon pesa because ma ha se me begu obi eni mu ase na se me be say obi eni fu na be cheche you when obi eni nchim wo de mama me no ne ba o na ade o mo ba ka wa sam ne yankwa e de na atru wo start kra enti pa cho de esie nyina ne se me ni be ma bi hia ye 2011 na 2011 no me ni na ne nemu for 13 years ni na afedie oso ni mintumi ntine biom me ko ba ebusuafo amane e na ebusuafo efre ni bisa no omu bisa no oni nyina so papa bia obeka se bia se ni se nti na me pese me ni jai no no de oka ne so ni mintumi ntine biom nti ebusuafo ka se te sa de a wo be fa ni free ebusuafo ho nti e wo se nya wo be fa me wo so san de me eba back sa na ansa na no na me wo me maame ho na wo be ye knocking na me ba ho no mu se me maame oni ha no mu se biu na ebusuafie na yete na be fam se maame woni ha se biu se edan na ebusua dan nti se be ya sa de akola so ka me ho me no wo baba ako e be ya sa de ape bi mame na me ni akola ne nye de enkotena na sumu me e mai si oni ske bi ho de so me obefa mi fe ebusuafie nti me nsa ko back to ebusuafie no de wo je ne ba omo kan ya wafa na age amo nti de etwa to osane ebusuafo hia ye no be ma ne ba na asem o ka ne se ono kra ni sika ye 2000 pe o de ma me se me fa nko se me nyema efi wo no so o je ne ba nti ye osane ebusuafo ne ka twa ne se dia be ma ne ye ni de enchirebu into ompini nechi sa sika na obo no ompini nechi no ansa nkombra enti okoye ne no no obi ante ho asem bia bi mbepem ne enti me so na mawie tesharia me ye me service enti me ye me service wie ye no ma church application bebre baby amana anti akode anya asem kwetoa obi enu a wafra me say bia watch application aba na ase bibi sei enti ye na me ka che be man me send ni message ka try ni say se no mawie school a me wo fie enti me sra no nka on pe bibi kakra bi ma me as compensation na me fa pe adwuma bi nye me twen ya abuso me ba ko mante moye bi enfri be ma no ho e na me ya me frɛ no enti me frɛ da me bisa no de asema be ma no be ka say oni bi wo ho sa message na ma se ni say on pe ska ma me fanya adwuma no oni bi wo ho enti na me nya moye bi enfri ni ho enti se ni ma ba se be ma no kwasi ya no pe so obu me ni what na sa 10 years e wom se wa hwa me mama ko school die but na me be ko school na nyinse ni be mu nti makeche me school atefe be 3 years crown se na me be ko school nti wo ka wo se ma hwa ma wa ko school nti oni sum sike bia wo de mame obefa me fe busuafie nti me nsa ko back to ebusuafie wa bra akwala so ka me ho edan ni so nya me de ye busua dan
se me ma me efrim edan na wo se omoji no mu siesie mu di ma han enti wo se me su me free me ka kire no ka nyem se ho na obafa me free enti ho na wo se me ko enti wo ni sum sika bia na wo ni sika bia de ma me se me fa nkonye dwuma bia enti ba che enu nti na me de ma se me beda mu no kwa we okay Frida na brantie na bema your friend is saying but your friend Felix Owusu Sebe Felix ayadan but your oton phones wo PZ an mu say phone iPhone say wo PZ a na ono a wosan era ne papa bi adwuma wo Rage hono mo number 5 restaurant okay enti ushia no na ushia adwuma na wo yedan Pacho me share no na me wie GHS. How many years ni? Pacho 13 years ni. Wo na wo wie GHS no so ya dan. Pacho no so wo university. No wo university. Pacho an. Wo GHS no wo university. Pacho an. Enti wo share no wo nya nwie school. Pacho dey. Ba wo de no wo wie GHS. Pacho an. Wo try. Pacho an. Ono nti ne wan to aso ana. Pacho me ko GSS wie ye. Me ko SSW na nyinsan ni baaye enti nyinsan ni baaye na wo se mitine fie me wo wie ye na wo se mitine fie ansa na mama be ko school bio enti SHS no wono e na hwe wo Pacho dey bi SHS wan hwe me ba me wie SHS no me paper mienu bi o ha me ntwa e na saa time no na e be wie we wie university a wo be ye ne national service enti be bia no ye national service no ho na oka kire me say me papers in dia mentwa no oye the national service wo baby no ne headmaster na kasa e no ma penis wo mo beji me GHS 3 enti member na papers na mentwa no mensan be tro ho enti me ko ye no na me ntumi ntwa paper mienu ni nko a na wo se me sa tro ni na ebi enti ho kakra no support me na me tro me papers na my final year no o support me na me tro sa papers ni wie okay enti eno de wo sa kwotro bi em wo twan all right na je say e wo no education no e wo no de oboa wo kakra e na wo be wie SHS e na wo de nyinsan okay ti wo nyinsan ye no wo tu kwotran na so ana pacho de bi me nyinsan na me ma me ho nti me wo wie ye no e na mebusiafo se o mo peso mo ho be ma menene ewo ye adan obra wo ne twempra no na ubusua ni bia ni mu no pacho de bi na ono so busuafo pacho na busuafo meka se ni maame na ni me adan no ne o maame na tie pacho de bi no han ne dan bra wo hu no pacho han nti e wona na wo kro pacho han but na die nti na wo abusua enim be ma wo ne tie okay pacho sa tam no meka se na menini na me mfefuro ma no e na enye nheda nya bibia serious sa bibia serious na nya mpratwe patwan na ono so ampese wo obekwa ko hu abusuafo na bi obekwa ko chia wo msabre no patwa debi wa ma pressure so obese bi okochia wo abusua patwa debi okay enti wo ne no etwempra no edisi ansa na wo fanyin sei patwa se beye 6 years hey woni ne twempra 6 years patwa ansa na wo nyin sei patwa na 6 years mu nyina na wo busua ni bi ani mu no patwa debi hey na wo ehin fa na wo maame na netie na wo free wo kwa abrante no patwa na wo wia ho na ekura na patwa debi sa time no na eya me maame ton ade nti eya na me nyama ni bi ko achima nti me kwa okay no ti obi nche no obi na hair no nti nipa no shop e wo Roman Hill nti bi wo ha me nyama ni ko achima na makwa kofa ho nti ho na ebi wa mara makwata na me ni edi nkomo ansa na mato mechima no so ansa na mabefi na ebi wo nso a omo ote santas nti ebi wo nso a me ko ho nti ebi wa me wo school mu a ye makwan a na makwa kwosha na ansa na mabefi na 6 years obi ehunu o ma me sabe o papa ti ase pacho me ss na me papa free mu we you nuanu me yesai pacho me nuanu mo ye emani ye mienu me toso miensa na be ma di mechi okay na wo so okotu utinsa brebe na okotu utinsa no pacho me wo wie ye no be me fa ze be 20 me refi ye no ba fa ze be 2015 2016
ena obehu ebusuafo ena ne papa ka say and they say be man person me better na dey bibi knocking and you no be ho busuafo no onye knocking say na me ofa ka cha ne say na adan e na wonye me ho ade preko e na osi wo pese me ko school wie ansa na waye me ho ade nti da no mo be knocking ne kra no obeje list e wo mo busuafo ho say nka me wie school na waye me ho ade e na o man te ne nke bi okay enti yen share free bra wo hunu no a woni netina ya 6 years ansa na wo ba be fefro no sign na no wo treat you asesere mu na te sign pacho na me ne te kama kire me die na ma na ye kama pacho na me ni ntokwa bia 6 years na sa wo be fanyi sign no pacho no wo show kama pacho wo mo sika fam wo show kama pacho okay said pacho no hwe me wa training sa wo so da pacho debi when you do atem pacho debi when yam ya mo nsema nkire wo pacho debi wa anye wa yaka de bia pacho debi na muti asetira kama 6 years no pacho so na mu ntimom ana na mu eche mu betena bo me obe no kini wie na mne ne kwata na kwa de se no wa wo wie pacho za 6 years ni nyina no na wunya ne ntina dan ba ko pacho debi wo besa no na wo ko pacho wutumi besa no a wudi sen na wotwe mienu na nu wudi sen wo ho pacho me besa na sada na ya meko me nko sa no kra endi 2 days and 3 days kra no hoda 6 years no mu no ansa na wo be wo no bia nyi se bi by ma ne say ya na munya ready nti bu yi bi go yi pacho debi nyi say ama pacho debi adana bo by your family planning pacho from 1 year to 6 years there emutwe se bia mo betena na nyi se bia ma oye die ni pacho ya santini ana wonso pacho mi yamre ni ofri asante krobeso pacho ofri kokofu pacho ana wonso ofri anwa krobeso pacho mi free anwaga pacho de be wo voter region ofri anwaga wo voter region pacho ana wo be kumase so obetena anwaga pacho ni anwaga ni wo mu I see eti mu ba ye first infinity ane de na wunya enne no entina dan ba ko ya mo be sori abom wo be no aduane e mana die wo be ye senti no esu bi kwa wo ho a onu wo hunu ene su bi nso wo no so no ho a eno so wo hunu ebra wo ye na wo be ye noke na wo be tra ne fie no na setra no to say pacho betra bom pacho meka sa ahwase ni de ne eye but ebedru baby no na one obaby kasa nti ebi wo ha menene wo ho a otumi ye ko sa ubisa na ose madam for me see you mate ubisa na ose madam for me see you mate nti ebedru baby okra me se wo kwa akra e no ono so san ye fu adwuma nti o supply sweet corn eko shop right wa akra nti okra me se wo kwa akra o supply sweet corn ho na me see you mate nti okwa wo frɛ na on peke ebi wo hu kola na wakate no nti oba ya mebisa no so no ye adwuma nti didi mu na mebehu se na oni oba bi eko out mebisa no se nya ni bibia no na me su yu mate nti da kro me wo ho na ofrɛ ye ni sa na ma ne frɛ ye na me peke ye na me ka cha ne se onipa no wada ta ma wo frɛ no be 12 se 1 am na me peke na me ka cha so onipa na da nti ade chia nti ye na oba ni bisa me se na meni hwan ena mi so mpacho nipa na person ni kasa no wada nti odi ade chia na wa frɛ ye de ebisa no nti ade chia na oba ni frɛ ye no na be ma ni buafu mi sade nti ane call by wo se me peke ena mi so phone si charge e friends na de ni edede na me ne tie ye na me ka kyerɛ wo se me ka kyerɛ nipa ne se wada nti ade chia na wa frɛ ho na ntokwa ni nyina start ye nti ebedu baby no na se be oba ne frɛ na se me wo ha be ma ne ntumi peke bi wa so opie kwa bontanza na wa peke nti ase ho na ntokwa bi me ntem ho ase bi aba ye ntem nti ono ewo ma na ono abeka kyerɛ me se na oni oba ne ye de echo out ba se say de oni ni ho biu no ne ko out before be hu ana wo hu no ne ko out ohu mi na menene wo ho no na wo yesa nti echi no no beka kyerɛ me se say die oni ni ho biu nti oba ba ko na be hu se no oni me na wo ho nti waka kyerɛ ne se oni ni ho biu
and I'm see you Martina nyame ni kwe no ka sa asem ni kire me no me so be ka kire be ma ne se na wo de wano abeka kire me se wo ni oba ne ni ho bi me me de mehu me hu inti prove be no ho de be kire me no so no kre woni ne eni ho bi mte bedu baby kra ma oba no free Accra eba kumasi hanu se na oba ye nchen honum inti oba ye no eno ka kire oba ne se on me pa ma cho na on ma me hu se oni ni ho bi inti me de o kan ne meti ase na me su yu matsa waka sa dia mate inti ewo mu a no wasa kofo oba foforo inti edididi mu a na me hu se osane ma mienu asa akwakonyi nsem biu One mammy and when you say, or name mammy and was Akonizi, I say 1 month interval. Or name man. And money, dear minimum, if you say any papa free mo, and my yoko a year, nothing a miku, and mano. Woman, you say, there be Satam no more once and any papa be free. Yes, any dear man. Now I catch you. Because Taba one of much on the way, when you warm way, 81 the catcher were ye, yes, say, and mammy, you way. Sebe any woman you know how. Pacho, ye kwaye na eno na se ye nkomodi die ena ema mete ye say is a ben impena mienu na odi aba eyi na se me na menim omo be ye duane woni papa na ye na se na ema oba ba akoka ho enti ase me kwa obi kwa na twi ma adwen esi su ye na se de ba besi hu oba yi ni sebe die me bibi koso omo ntemu ana na mso media minimo so de for woni to ne ha ade ampanyampa edan ya yede ma ema ne se omo be yeduane se omo ntirem no saa dan ni mu na sebe ne magu oba ne ne yekọ ye na ase no saa oba no e na si ni niam yeduane ma no anam se na de na obi ya ba yi ase ya pe dan na mini mekuma ba ko be na enam ya pe dan se nyina yekọ akodim na nko awate wo ho ukọ ya so niam agu edan ya modi ama obi so ntirem ho na woni magu empa woda so enu a wonu oba na ne da sa ampa no so koye sa na ekoye kra no oba na sini niema ene we si omuniema nyina na me se ade we de menti ase ntebe ya kasakasa bu eyi na ase na mekuma ne ka chem so me de minka ma no ntum ne eyi ase ne ya ba no ma me mbenye me hu bibia wo ho no mo woni wan taba kasakasa me ne be ma no nti ye na ye eyi ni bibia wi ayeku ofie na me san se na de na ekoso wo woni sister yi ntem wase aden bibi ekoso wo mini obi ntem no so ye wa asemu ana nti kakra na me sate se se osani oba foforo obi nso nyim eno de ono na ye ma me hu Saturday bi na me siniama e wo fie nti me wato na ntade so na oni na danfo bi na me se na sebe ma okọ he wase ye ekọ baabi na me se baabi a okọ ntumi nka nkyere me oso de me ko bebe me ko ba nti ho no na obi sabete ho kire me se mpacho bibi ntimi mfa nipa ni din ena nipa ni bete ho kire me se osani oba foforo bi anyense yo na nipa ni di omo kwoto akole ni di eno so ya kasa saa oye na adwe so kwoto akole ni din na busuafo frɛ no ka kyan so omo ba edi kan no mba ma wontimi benyense omo ba bete akole ni din so a won 20 no ye akasa by force saa ansa na okoto akole ni di eno nkoda osani oba foforo bi esa wo ho na nse ya akra no yesi ho no oba na ye de asa wo o hyehye se oba ye oba ne ho ade enti niam be ma ni nyina eche se opeso obu mekwasia because me hia wo na eba nka me ho me no na nam na me be wo ye wosu ni ntumi ntena bi o Matias eso me na me nko so wosu ntimi nye peske mam na me fenye dwuma so wosu ni ske bi o ho de be ma me de ye dwuma wo ni bi wo ho eti yehwe ebra moko ayi no saba no oba no wode ne bare bai pacho de bi wa fama okay wa fakra na I just say ye na sene de no one saba ya no na ehwe bomu and we you ba kwa sha wonsa but u kache no so to be confirm it say saba ba won so one na che pacho okay eti yehwe GHS na wo hunu no pacho na woni natina GHS abe na wo fiese pacho na mo be 1819 na no so be was say ono so be ni 20s mo adan na uko GHS na wan hweso wanwie kofa be ma ho pacho saa time no na me wie GHS me hia be ma na me wie
when we just try on resource and okay enti yenre woni ne aba betna sa ayaka de we nyina ekoso wo fa ma na ohwe wo moskato aduane di eno de no oye na ne ba no so ohwe no oba na bema sisi akra no wadi fie sen 9 years wow ojina sai P4 okay enti yenhwe bema isuban na ose woni wu jaye a wo ha no say say me ha onyina ne say obefa me no na eba enka me ho enye ba no onse se udebia wo sori a wo ba ha wonse wani ensene debia no wusu wo de mami ni kan bi sa se eya na die ehun yawo ena wudi enti e ma wusu sa die ya me ya ne say na menene wo no me ma anya ni boni bia menene wo no die wo so ba ye ma be me bia me ye ma no ebi ti sai bobo so ma me me si ni nia ha me ye duani ma ni di o peso ni me da me nka me busu mi ti se bia me mpeni ana se bibi me peni mo ne me da we nyina echi wasa kofa me cha kofa oba foforo na ya wo odi mi afem no enye ni nyina na metumi aka wo no me ya no wan ka de bese de ya hu ani e wo bi ti ya wo beka sa ne e wo kra wo asem no me hu se emu nyedu enti ma ye hu yawo no odo wa famu no eno ni asem no enti se wa ma ye hu yawo no dia ma ye hu yawo no because wusu menti ase be ma woni ne tie na wo ye bibia ma no kama wusire niema wonu aduane ma no wose opese one wo da wo nchonto meboa na dudu obi opese one wo da bia no o de ma no wo pene de bia week no kra o de be ma no on complaini because wo do no no what do wafa kwan we so enti ma yenhu yawo no yawo do fa mu no pacho ashase na me ni wo ho no ma na eya no wamia wabie wo me kakra no pacho me ni wo no ma na anwene ho da se obetimi emi se because na yete kama na ashase no so wa anya bibia ma me hu se bia na ompese woni me betena na se na ompeme na echire na ase o kachem so ni ntumi ntine bium no ase mo ha metwi ma adwi ko echira me hu ni se ashase ni nyina no na wo ni trim se enya ade o obeye me hu ade na se enya ade a oni me betimi atena nso ka na no tumu e mo ni metena ya ma enne na mewi asha o kachere me se me school no kra me kachere se tertiary no me nko entinka me pe vocational school na se nsano adwuma bi ana pepe kachere me se school no zama nkwa anya ade obetimi me hu ade ana me pene so na me ko school no iti me ko wiye no me ko wiye na fe na obeka kire me se oni me ntumi ntine bi me bisa me ye de me ye bia ta share ni so na re o ba try na ni a problem ben na wo san because GHS no wo tro ye ni bi wo a wan pass wonu na sponsor ye ma wo sai enko tro ye remedial CB na wo twa ye na wo de call SS no so ni se wo boa Maa Akos Debi SSD ni bibie wa moame and wo be wie SS no na tertiary wonu na be asanya show mpo na ase wo nko na wo so wo nko and wonu asese wo nko tertiary onko school na major na wo ti ase no wonu a show tertiary na bibio eyi e wo say abranche no open up because ebra abusua ko hia ye no wo mo bonu a wo se nya hwe but enye hwe nso an ko ntumi moka wu because tertiary who call how many years pacho 3 years who investors are 3 years onu a wo book a onu na beto meboa school fees wonu na etua de mu benya bia handout wonu a meboa menti o ma me nkofo na etie wanyi so yi a me wo mo be
Pacho. To one show 3 years no plus we did you. Pacho. Oh, there is something hidden. There is something hidden. Sebe bibi shaw. There was a would be any because we can't think far. Bema no wo invest wo musa. So we jawa ma bema for fraba befa. Enti me Frida kakai wutim ye kakai wutim pa ebia na wo ye bibia okwo ye ani bia bibi won entokwa ne si ye no de fa mu kwai be so no fa so ka che say wontumi ne wontira biem Pacho na ya homache na me frɛ no ana me bisa ne say se na se ne niama no ye ne menti ase na niama bi te say ase ne suban no oda ne di no kwa adwuma won manteme bi ho ba no bedidi ya no wapie gisa de kyen ansa na wabefie ebi otimi tena bonten a otimi tena bonten ekola na ade a che no so enti ahomache da kro na menya na meka che ne say se de ekose ne menti ase ade mai ni boni bi ana se mai ni boni bi na menima won kana se ya chopa akra mapa na cho ono so menye ni boni bia no no kwa no wo twen se mewie sku no waka chem se oni mentumi ntine biom na se miama kadia endie mewie a obeko mebusuafo akwaka chem se oni mentumi ntine biom enti mewie sku a mempake menyama na meye de na menko na nyame ni bikwe meye bia se enka diama ye no nka ncheme na mempa na cho ana menko po obi kra no ye de no bepa acho ma me bo se menye hwe oni mentumi ntine biom na diema oka say oni mintumi oye bibi ase oka cha me say oni mintumi ntine biem se me nya be ma na o se me pa mempene wa bra woni ne te dai ba ko pa chon sa na oka cha me ti sa da na oka sa asem na nwumre opie ko ba ye no ana oba ye so oni me beda ana me say na dia wo pese wo bu mi kwasi a na say de waka tra me say oni mintumi ntine biem na me nya be ma bi na o se me pa mempene wasa ba sa woni me ba beda sa da na de oye na ehye me pan nti oka so oni me beda mampeni so oni me beda nti eno so ka ho eno oye se oni me ntumi ntina me mpake me nyema na me nko chenchena ama ni frɛ me wo fa ba ku bi ka cha ne se o ma me 3 days se me mpake me nyema freedom ho na me odem na se bibi tumi a emo busiani bi an frɛ ni bisa ne hwe na se bra wo lose interest our relationship mu no na oda so ehwe school na wo nwie free time ade ni chance ni de wan hwe me bio enti me final year ni de me na me hwe me ho akopim se me wie okay enti final year no o hwe wa be si final year no ewo no na o final year no mu no no ka che wo se o tumi ni wo nche bi wo nya be ma fofra bomodi anefa wa bra obe so no nti dai ba kum da dai ba kum eyi sika to wo ma o de try bia ni die patron ana wo ba ye o se o sign wo ba beda patron na mi bo ebra wo shia no ma ne hunu se o ma ne hunu try patron na busuafo nso na busuafo nim ojide patron waka sa tia ne busua ni bi da me ma me ana ni nuanom bi wa mo ano atia wo mo da na patron da bi krensi da okay ebra wo so ne tia no bia wa wo niema bi wan complain se bia fa cha mi o bia wo ni hu ni ebia bibi se wan complain am obi am on pakra ka chew ana no won ta nka bibi san chewa bacho me onka bibi an chere me saada e na se me ye bibi na saade ni ma anye ni yi a o ka chere me ebu ha me ye aduane ebi wo ha me ye aduane bi anchi ni twem otumi ka chere me se o we na we aduane anchi ni na ye twem ti next time o ya no wa hwe ni yi ebu wo ha se dia me ye bia se me ye na se enye yi ana se nko yi a waka chere me se ade na wa ye na enye nte ya wo ya na wa ye ni sei bacho me ye bibi na enya o ka chere me e na ono so ye bibi na won so won pa what to be catcher patron me catcher say free the wo ye no patron come on my you must say your phone na adan na mumu no obi e to be fa the yonko phone patron debi enti eyeden na the phone no ba le ko fa patron sa da na me fa ni phone na ya mo achi na nipa na efre enti eringi ye ni preko be na me niti ye na me de me peke ye bete hu se nipa na efre enti me hu din no e na me peke ye na catcher ze nipa na da enti ade chia na wafre ena na nipa di bisa me se me ye hwan ena me se o won de nipa no hwe no wada enti se ade chia no no afre ebise nipa no e wono ba bie no na o suspect because me say enye de di kania ne phone ringi ahimrachi a wanfa e bia ne phone ta bele ahimrachi aden na sada no nko ade
we hear some men pick a corn. Pacho, a honey dear, and yes, my shed as a may pick a corn. Na my dainty corn, you a boo moose and minute say, into me who say any panel warfare, a no friend no. And a mammy pick a and I make a trend say, Wada, into I did chia, no our friend, not one in Panakasa. Into any panels who was a mayor bano, and a more no so free, Bemani Bizan say. Why na or Freya how much no baby picky and nay and why? Enti e hono na be manu so die ebufuo ebe ka che me sa de ntia ne phone e ringi ya me picky yes ada na de me pa na cho say me ya sorry say be nsi bio and yes ada obeda me say no fa ne phone into silent because wada how much na wo phone e ring e ya na e disturb enti me sre na enti me sa ada na me pa na cho ma ni G2 now say oba be worry what e na wo hunu pacho mi hu ye why na kan pacho meant me fine untumi but or prepare so be ba be worry okay and na be man so ma me so munim say no na wo ho pacho asem we nyina si ye no die na be man ma me ne na busia no e ka de afa ho pacho nyame ni nukre ne be man de ekoso wo me ni ntem no be man mbo ne mame amane baso mame ni so no na wo ha wo ni na ti dai kra ba kwa wo ni na wo pacho wo ni se wo ni oba wo ne ba na kwa mu pacho enti se BBC a aje se me na me frɛ ma me na bo na mani anse na ma me ne hu se BBC ekoso enti ebedru ba bi kra ma be ma na ma me ne ba ye ho no mo ani ye be kasa e se de ekoso no ne ni nje ho be ma ne ani ye be kasa ye se de ekoso ne ni nje ho na ye tena ase a che enti ade enti na wo se ye ma nyama nkesinkesi bi eti ye ntem Emma mammy ne sa dan de mammy ne ye be kasaye ofre me ene me kasaye frɛ be man so ne e kasaye ene ye bompa ye crown sa na wo free ye nche ko o mammy patron ne mammy sa dan no ne ye bompa ye crown sa na wo ko ene o ka che se on person beti se bibi wantwi bi esi ye ntamu bi on person beti sa de ni bi ena me see you mate enti ase mammy ne ba na o ko ye no na se so na ebu you know maintain me once na eda so wo ho ase ewo mu a ebi wo kra oba no nyama we ye ntini bebi ana me ne be ma ne tie no otu free won mu ko han da wo bebi e fa ko ada so be ma ne ko ho be wa ma ntini na me ni bebi a ote ana me say another na wo yes wo tu free me say yakọ bebi okọ ye bebi a wo kra kire me wo otu ja wo dan nim pacho ya wona ne timu no ko han dan foforo ko han dan foforo otu free dan ni mo ekọ ho no mo e ma me ka chen ti bebi a wo no so so onia ma ko kra ma me ntra ken mu kra e ho se e ho si kra na me konye wo se de bi wa wo be ye wa ade se okọ ho no ko han dan ho no ne oba na one na wo foforo si e oba ye ni ho ade se na one oba ne na ye de e wo ho no mo enti yes na me se ade o ye de me ntia se no so bedane akasakasa sa na echire obe kire me ho no ma anya me ni ko sa da na me ko ho no na ho aye ba se na me si me siesie empa ne so me siesie me bobo ne niam na me ho ma pant mienu na night wear ba ko ena me se na wen so ye hwan dia e ma dress mienu ena night wear ba ko afra ne omo si niam na gu empa ne so na eno so ka ho enti na me sa ne se na pacho na wen so ye hwan dia oso yo obi na woto ma ne na ne woje gu mpa ne so obi na ton ma no ono na wato wodi ko ma obi wodi brawo na egu ne mpa ne so na me say me hu ade mu no me hu ade ya yunsu a me hu we me tumi say e obi na yusu na we si woni ma nyina na e ka ho ti aye dada kakra kala ben pacho me refi kala no eso ana esa pacho eso kakra ase ye mpanyifo eniama na se nipa no oba no kro mbeso a che ho pachwan pachwan enti ye no na me ka che ne se we de me mfa ma no nipa kro na o so oto de koma no no o ma ye nyina ye nko no fa de nche nipa ne se na me hu se ye obi no to ma no me ka asa ne ni bufu ye na me se ni bufu kra me mfa ma no enti me cheche no robem na me sie de wona no me di sie ye enti me ba kote na me fa ne ma na me de baaye ana night when nyina me cheche orobe na me de ba afie ana me kanya se ade no wanche me de ne de ade oba ho obeje egu wanche me mfa ma no
eno so be dani akasakasa na onu gya ye chedi na mesu bi gya enti ade ni bi di sie ye ma me kra me refi sa asem ne kra enti wo mu a ono aba ho no mu a no ohwehwe opeso ohu be bi ade no yidi koma nipa no enti ohwehwe ya na obehu ye enti sa ada na ohwehwe ade no mi hu ye oyi ye nsu mi hu ye ba me na mankasa enti aye ye wo de mu a na ofre nipa no na obo nipa ni di se won hia no wa ha na wodi ade ebe ma no ono so ya fa address Obafofur fa address ya kogu baby be aboso me enu boso me bacho edru wo se ko jeni dross ana ofre nipa ko ni se won hia no na odi ade ede e ma no nti o ka asa ne mama dwe ba no se mama dwe ba se ye oba no na ofre na na asa nti okoba ye no na ade ni nkran ni bi ne mama hu se wodi ade na akoma nipa no ena ade ba ku bi so ade na oba no so ye no de bi na me ba na yare na me di ko asukwa children's hospital ena me ba no so ya kura bia metani ni di nkomo pa na ade a emma mi hu se woni oba ne ko out no ede na me ni me be pie koto ade ena be bia meti so student wo ho ena so mo preposition na mo de omo ayi ni bebo ho no mo nti ye na me ba ne ye se ma hwehwehwe ena obo odin no na ni papa adamfo ni nipa no na me se sa me kwa no medikan ati edini saba na me nim de wo ne papa ne ntem enti papa ni ba ya me kan ne dia papa ni be kan ne se erade no obo mi ba ni di o se erade no obo mi ba ni di wate me to na am se wate o to se da wo ne wo bibi ya na o so de bi oni ni bibi aye enti se eche na kwa me ka kire me se papa ne so wo nim na so hu bibi ya na so no ni ko be me obeka kire me obebo no nti eye na mene ni ko hospital ne so no ye ko asukọ hospital na ye ba nti ye ba na me so ma me fa to nso dwom na me nkoto ade ye na ho aye ko na akra ne ye se ma hwe ni papa dan fu no obo ni no ni o mu sto ni na mba ne ye ko enso na sister net ho sister ni hu mi ya na ase bibi to ne so no se na obo mi ba ni di o ma mi ni ana na o se ai ena me de me chia no na me ko ena me ko amate ye se wa cha ni donsi woni bibi na me ko me da sister na se me ko me bi aka kire me se wa cha ni donsi woni bibi na me da ase ena ye de ye twe mu ko me se ma ye ndu fie mpo ena me nya ko me phone so se ya se me se ma ko girl no ho no mu akọhwe bebi o na me pese me ko ye girl ni bibi ena me se me ko ye girl be bibi nipa ni kra me ni mu no me ma te ni ba me ni nipa kro what is up be ma wo ne ti ampra ba mi hu ye girl no kwa me hu ni dan ja de ntina e wo se wo kasa nti bibi fe na me ko nipa ni ho e ko bisa no ana nipa ni so me nja ye chiri no no kra no no ni di no ni be ma ni di nkomo na o ka cha ni sese nti me ma me nkobo bibia so nkyere be ma ne so emba da ne ntokwa bia na me kwa de me ja ye chiri di na me ja ye chiri di kra nti eno so sa nyama nkiti we nyina ka ho ena ma be ma ne ye se oni mi ntumi ntine bi okay ebro be ma ne ka so ntumi no ntire bi na onya ba ya kofa na enu ti oba ho a woni na no eye eno nko a anasa eto amu a kobum se mo relationship no agigye ana actually wo boto wo ye ma fe wo ba ho a na wo de ma no pacho free ho no de ho na bibia asa ho no bibia start ye to no wan hia biem debi be pe one pacho debi na se mu ja ye no muntam eye basa ye nya sai pacho 1 year ni last year November na ade ne start ye me fa say starting from October it's maybe last year October maybe me national service now catch me say me free dem ho no normal me 3 days me free ho na me free ho enti me free ho na me niam da so be ma ne dem am nsesan na so no so to free ho ono watu free ho no mo na wa lucky dan no ada wa na won ko sesa ya na say wa lucky no wunya kin ko bi fa sesa no ma pacho de ne say unza o try to me catch so ma me 3 days say me free dem on say yes no me di akura ne koma me maame e won kran say akura ne ntina me mama kopim say ye be ka asem ne because me pese say ye ka asem ye akura ne so be ho no wa betete say bi sa enti me ko no man kra wo bi amache na me so na me di akura ne koma me maame ene no so e ho akasa sa de ntina me di akura ne ko amankra no say me di akura ne ko bi say na me di akura ne ko na me de ne ko na bibi ko ye na why na me blame no ena me so be ka je say o threaten me ka je me say o ma me 3 days say me free dem no no so ye say obeji akola na kwan bia so obeji akola na ye ne ba onye me ho ade nte ba na ye ne dia
o ka sa asem no mebusuafo ni mebusuafo ka cha ni say wonye me ho ade dia anwafa me wonye me ho ade e ba ne nya wo dia ono so o se kwa bia so say court kra o de be kwa ma wa je ne ba nte ba ne ye ne dia wonyi ni sa branch wo da so do no ti na wonye wa adwene se woni ema no wo be kwa akoye no because wonim say bia ebe ye 1 year dia ache pacho enye ne sa wo do but branch de o da so do no kra dia wo pacho de bi wonyi ni wo do no me mpeni bi wo mpeni bi pacho enne wo di dwato aba say bia de oye bia fa che no koye ho ade awo awo bonsam na dada no pacho me jintu Mintio pacho binji ntumi bio odonasa pacho ati wani so pacho but woni ne tie so de na wo do no pa meboa pacho wo do nyina akodi ne ho ade bi wo ho e wo so ka kire ye de ma wi esu no e broken heart no e na adane wo su da bia no ana asa de broken heart ya na wonya broken heart Frida wonya broken heart Adan wo no ne bema o break your virginity ana pacho Frida we di obwa and you no ne break your virginity pacho yo na sabele break you anu ti ra show sa no na se bema wo no no a break you na wanwa wo kofa ba foforo enu na a show sa no na pacho na man na nwene wo da so beti ya bisa because pacho because me need to on me nya ni boni bia ada modi mojafra pacho da bi na wa na nwene wo da so beti bia ja wo no Bible ka se be ye fie wo ntu ni pastor no wante oya bambo awade akra ye relation ya danfo o awade whatever ya yonko fa bibia betimi yesi ana wo ja wo nyina na wo de to wa say bam because wo so ndie se wo ba ya wo konyina esu sa ana say bia wa ma wo yinyin say bebredi ato agu ana wo sister tell us the truth baby no kura bi se bia no ye hunu because ye no nyina anyo mo break ya me wa wo no shi yansu sa ana meboa anyone enti sister bibi wo na mama yuru ma bacho ade ma me ye de ma me ye me ya kese ne se oni obi be hia na one na wo baba ako ne we gya ne wasa kofa be ma foforo eno ni ade ye me ya enti na me ka sanye so oba obesa ati ase na ne na time because oba ni nti umbeso obesa yakwa ne bema foforo bi akwa ana say dia menini ntine bio mama kwa da meni menu ba akodi ko boy be friends abe because yan kwa relate ya ka se mu ko relationship bro tamuti wi no kwese na ma resu nyina na dia kwa kwatra wo say bam na dia kwatra wo say bam me pa jo say ya chemu wo kwa ni wa jai dodo no awo fi 100% no me pa cho wo kwa afa wodi amma be ma $15 of 15 course am so dey dey say and then man ye da wo mo so ye me ma no rely won ye wo bi enye ye sister fa wa adwene kwa na ja akoma no a mo di ko relationship mu no I know a day be ma wo fa ba we sister eti ka be pram na so ka wa woni ne tie according to ye nim woni ma me enu nyam woni ho awan ye say woni ho awan ye say eti freedom ka be wo be tie ase ma ne de ka wa hyew e ma no wo pe wa mo twepre ne nyina chi no wo be pre so mo de ka wa na hyew freedom ka be pre so de bi sabre na mo tie no na make no enye mo tie no woni ma me enu yin say ye eti no e na wo botu gu ye wokọ baby wako han dan no wako hu madro so akase mienu asese gu protein bag mu aba wasasesa dro so no wabehwe baby a wo de hye wabetam de akoma ba still opeso wasade ka wahye wonsa na wa say e be na sori agira ho no hwe fine game bi a woye mame sa mame menim satiana ontime nka na sese ya se de wo condition esitie yi
Woni wine na tie. Pacho menkwa na mete. Onkwa na te wa han wo dan na te. Pacho de bi abusu fie ho na mesamba ya mete ho. Wo abusu fie. Pacho han. Okay na wo tie. Pacho. Wo condition pese me ho. Wo to be didi there. Because Pacho you mano mame. Wo to be didi. Pacho enye sa me to me didi sa. Pacho da bi. Wo to be didi. E dey tire wo to be didi sa. Pacho. One year ni ena montam tete ye. Broken heart it won't be needed. Did you won't be needed? Pacho enye broken heart ni tina. I say I won't check Accra. Akwa say mene akola ne nkwa. Wo mse wo hwa akola ne die. Ba mi ankasa no mi na tama na me national service ne die. Meka say na ye kakra because na abuso mesu a na minya bibi kakra free ho. Na every time me we national service am tifie. My true application attra but ebesi ne no obia enfrɛ me na say wo ni adwuma ye say ni me ni adwuma bia here ametifi I see enti enye say bia broken enti da wontumi ne die na mom no sika wo de beto aduane adi kra yasa anasa na wo pa kire pacho ai na ade sika no wo de ba kra ne sika no wo kotua ne school wo de sakra on fama akra ne sika no de mame week bi o ma say na wo ye no bosume o ma 300 cedis bosume 300 cedis but I know the bosume bi ya no odeba on feli bacho ai o okay ne e wono so wa ya de wo ho ye guso a ye first be ya fre no ene wo so person wo te ne nka na wo hu ne se ono a ene ya ma no ate ne nka enti ye pesa ye ne sebe edi enkomo na ye hu no die enti a watumi eja ye nua ba yi akwatimfi sa na enei nani so aye ne ntoto sa na ye hu no secret bibi ya wo ho bia no se na nani ye bi nye wo relationship no mu a oma ye hu o say okay o say the lady is crying because her boy has the manpower system. I'm Joyce from Kade. Okay, Joyce dia no yen kwai. Hello Sabe. Yes madam. Bema na promote saying me hoyo. Okay, yeah the Christian say Frida na edi asemo aba bedan yen na de wo kanyina ne say we ya branch in fact one wo tie bra wo wie GhS wo hu no wo boa ne kwan bebre so kai say ebra wo wie GhS no kura no wantwa ebi wo ho a wantwa wa naja wo ma no kwotro remedials uchi aka tertiary wo hwe no wa but prekope wo se woni ne intimate na bi ya wo just wo hu na de kuro ntia bema ade na si ya wadawroma so minim baby am dina make as say and ono ansomo whatever transpired I went to her family and told them everything so he's aware of whatever happened. What's wo bo wa adekro pa wo gina so ene na jan die wa open up one ka ayantro no twa mo mfre na ebusu afo ne wo fa mo mfre no na mo musa no say tie ntina me cement me ne ba ne wo mo ba ntina bi they will tell you wono peso obekan die enka ka kire mi anka be me de so me about now me need bibia metina if he has anything he should go to court please I can't say a word communing where I'm speaking. Ezra 94.1 FM e wadum minim sa wo pizza tie ye nti Ezra de wunim yeah and I'm saying pacho me ne bibia kan wo radio so if he has anything that you want to discuss with me you should take me to court na woni abusua no ekokohia ye nso dia wo ka che wo mu nyina sa na wo nso ka ye madam I said I am not going to say anything here whatever if he knows say menene has my name bibia I should take me to court simple as that when court calls me I'll come I'm not any partner wo any person no nsiesie e na wo mo ye no wo ho nsiesie no akro no ade ye ne ha wo mo twetue ne ye twese kan e ya no please when you say kwato also no ade kura na asem no de kwa baabi e na wo feel say baabi o de bekwa na beboa no so feel say court no de bekwa anka beboa no baabi a wo no feel so de kwa eboa no de ba ye enti wo na beka chance won fan court
Men are make catch up with them. I be the American say, "Who now was one for court?" And I make just say, "Who say be? Say be a who will be near somewhere." Who now who be choose to say, "Me the court there be me the commerce of worker ane me the commerce of messiaka." Enti wonu na wo feel say na asam no. Baby odi ko ebe ye. Enti say court of front as wo be kwa na ahanso afre wo a e wo se wo ba ana wo se oje so. Enipa bi aye nipa. Pani o wo nwuram ebia na wo fie sebe. I don't want to disrespect your platform. One. Disrespecting the would yama marry because say what can say on fa court now what the court to ubakwa what when tiana we disrespecting there what you can disrespect me dodo dada but I imagine me hunu mo say subai we me share bebrenti and say that ha me because me no me wo ma asem na me say o me kwa ba so me see akama but to tell ni pan say fa kwa ha de oba what di matter me nti one dey yan fan to so but in say that ha me sa the American say ebra wo kohia abusua no amoka ye no nia ebia baba wan ka say ye ma no no wa ya ma no ama boto ye mu aba na okay or the line na to so be sa frɛ no e dia man biem say wo ka say disrespect eno na we di ka ye no wono ne kura na asam eno wa hunu court wa hunu ha eno wa se me de ko ha ena me pɛ. It is a workers were no found co baby dear, and yet no worker and says a wood yakwa. Men submit the back court. But to tell the family who train the pan baby, I want found co dear. And no, won't to reach any pan baby, I want found. Now, dear, who ye be an Edawin. Obi Akoma na wudi di agrosa wo ko na busuya ho no e de nhyehyeye na omo hyehyema wo woye na ababa awa no ade atomu ana ade lady na busu ebra mo kwhia ye no wo se ade kura dam so wo gina so na wo se wontumi ne wontra bie mu no wo kan ni na wo ho a wote wo sister de na wo kan ye pacho de o kan ye no o ka kire me se oni mintimi ntine bi na menya be ma no o se me pa me mpene no person oni me beda na ma mpene no eye no no ko abusuafo no ha o ko kan ye wo so na abusuafo so gitu mu oni be ma che me pacho ma abusuafo ni bi number oni be ma che oni ni da dan ba ko oni ni dampa ba ko so wona wonu aduane e ma ni die be ma na ka kire wo se onya be ma afa se be ma se wo pa pene so na ne nko tena ne ntra ne nkempra na wasaya baso wanu wo ba beda obu san enti ensabeti bi bie na no ka asem wei a hye busuafo se me ka kire ne se wonya ba ma wonfa enti bi kwa me ne kwada no wampere ana busua me se me ne ntra biem ana obubo omo se ma no so aye ade so aka kire wo se kwone ko fa ba ma pacho ebusuafo okoye no kwa ka asa do omo yo ma bien se nka omo ni ne kasa aka chense nye we ni ade obegina so aka se oni mi beja ya na se bibi na nyame ni mnukre ni esuba oda na ediwa ho kwa busuafo oni mpanyufo ne tena ase no enu e bi no koye okoye no ho abafo so babro oti ayo ne se men na we asem she can go to court and she can wo betu ya kokko so wakeka na ni can go to court na ba ya wie tisi ya trip chimwa and just ya ntebrafo wokan ya beka bi wokan ya beka bi boy wokan ya beka bi ayasam me anwen ho e ga de okeka no ana wo company fo ho no e de anu na awie no ho na wontumi nka no wokọ ho na wo se wo ba wo mpe no no wo na ne tie na wo se wo mpe no e bia ye kọ ho no midisika se yi ato wo ma abusua se ne omo baba no me ba fie baba okokoko me ntumi ne ntena enti me ba ye no me ka kire abusua se sei enti mo de hie no monye mo ade ena no ano no ena oba no se twa ne ho aba abeka bibi foforo aye de a kire ye ma ko de pese ye tie firi wo ano no because ono o se ye nyiri ni yes and 30 years no start to catch what ocho so ye kra na je one pass wa ena o ye tertiary wo se na ye go na ba so wa fana year no ena sa okofa wo fo na problem you buy no for who say no so person obeko school but who catch them say one go school dia won't me na ntina problem o buy e die ne see here what be no wo ba yi ho
Sometimes yeah, there must be a secret. There must be hidden bibia. So you have to open up. So many years, but I dear could be when you it's who call for your honor, who got catch it up with me, say to the patcher, ma, offer me, I dear could be a lady, why, many and I know, my car, when you're own see it, it's not missing to be an entanano. Never me call for you, no, many no barco, it is a young me, yeah, two with you, and ye, say, yea, so what by and channel, you be who the yaka. Na de okay me coffee and man can't no man again I can't okay dia sama okay someone okay what's the mama told the lady to go to Antwa court say was one fan court into obia one the court or the back court no to be at the Maa Akos and M'akosem court we bet to be Antwa we bet to be Akosem court Supreme Court one court into when Margarito GhPage say we should tell the lady they say one fan some in Antwa court I think that will help that man too. Mama, I think that guy is afraid of. He think that you guys are afraid of court. Yeah. Marco, Obiara na Akoma wodi nam wiase. Obiara na Akoma wodi nam wiase. How assembly o ka kire obi obefa ne normal. Obi so to me normal no. Oh, ade na dey yaye. Yen ka boni dia 13 years na wona na tena o. 13 years. I remember 13 years nti wunamwa na emema ense wo pe 13 years no no tira ye no siutesa ama amwa reject wo mo pachan ya kasema ye di wan cheche mu na ye ka ba ko na so se bonyo besi na ne fa we de wo emema ama wo mo pe wo se bi wo pe se e bi anke be ware wo mani abre a wo reject wo mo pachan ha bebre ba ye be dodo be sen Pacho no modoso. DH one place one ma wonom. Pacho enam se na meni obi wo ho dada nti na man pene no. Because now when that's what say we be ya odan. Pacho be me ho ade. Obe ware wo. Pacho. What na fie. Pacho. Say na yere ti 13 years ya woni ne stream pressure how beautiful say. So me ha dia wo dia pejam. Ai Frida pejam me ha. MCM. Ensu pacho bra ko hono fast mame emema bi Frida pejam mame ayo wo madwen say wo munya oba wo ye soft wo ya onkasa na wo chika kra wo di su na wo omo boy mame kan se minchero emra wo Ghana ha no wo di agoro wonya do wan what to di pa no so akwa bokoko okoye noke Masa, she na ja Jimmy Sam na okeka woni wojira akeka de ya oga. She can take me to court and work ja Jimmy Sam na okeka no. Ye betu ya ka bi a che o. Emra e o Ghana. Emra mu no wa ware no. Kokoko na okoye noke. Ghana mra e protect no. Na woni na tena 13 years when you should know 30 years just so be bia wa no aka che ne say me wunya be ma fa obi ba so ba ware no me ti ware obi wonni bibia gina so onye wo hwe onkwa ne se wonko de wo gina so okoka no ho ne say ebra wo ka che ne say se wonya be ma onfa no wasan ba iso on ne beda lady ne bu ofu say wakasa asem na cheni nti one ne na wa jimi sem ya wuye wunni aba eno obi ni saade we yara nka be ode oya shawani wanya shawani wona wa bia wana kan so onko enti e dia ne ba ya wu twa ho aba na beda ya enokwa no wosenko wo pa cha wo so wanya wo hwe ye nua ba wo sitie onya wo hwe kala ayi mama bia esisi fo no se di suban kana ho fe wo dia ene e na chese ko yo ba minim ni dade but metimi aka on authority say brawen twa kwanya ntra sa awon forma se onya kase onne wo ne tie won ti say wo tribe man no a wo ba no oba
Wo ba ye one yo. Wo mu di no kura nkasa. Me na mka kire wo mu di no kura nkasa. So no because wo mu so mo. Yeah. Wo mu fie se efie ngaga fie abosom kakra wo ho ani adane na se okọ no koye basa bia aduro no be chi no obenya mane enti wo mu nyesa na ka wo no obi atira 13 years we go school we are graduate university graduate oh Jimmy graduate we Jimmy graduate e dia be because me GhPage etu be ka se e dia kire me we no sane ba graduate enyansa nim e wo se wo sane ma we nyina atoto graduate enyansa nim graduate enyansa nim go school wo nem de eti enye ne a wo nko bi da ye wo toto wo ne ma nyina kala mama yensu enyansa ye ne ma de teno na obego ho no ma wo ye ne se enko wo muawo obekọ wo bunu kwaso obekọ akosu obekọ na ade ade be ye wo no eche na wo busu epe no be bia wo no wayo akosanity na so na wunya no na de totompako na be share difo what okay wo ka sa asam na kire wo wie ye no o se be pa no wadan o pa wo chompo wo ka se bia asam no ka ye no wa ka ni ye facha no facha de bi eye mpepre ho ofo se me oye ya mampene wan pacha umpo asama me ka ye na nyase nka me ka de kire wo enti facha me facha de bi wan pacha ye fa ma se e ma sabi ye jimi fa se ye niate ye niate nka ye de enie ensam ne ya na wo obetimi aka asem we ya o tumi ka asem we fa kire na wo ka asem we dia kire ba wo wie ye kura wo anu hu ampa ne kire wo sai ne beda o de buo wo ne buo nim e mama bi abeni buo mama because what feel say e ma dodo na nam wo mo pe me na kra me ye dia no ato mo so say ye yene no wo asamna na waka ai sale wo di team sa babura sembi no a eye kasabebuo na so mo de eye ase mo ususu say eye ususu say eye oba no wonya anu nti ene onu wuja ya na ma mpacho ebedu baby no ebeye madwin say because of me tribe no enu nti ena na wo yesa wo be hu say your tribe no say we amunani no me pacho an adan because man na okofo mu nyina no mu nyina mu emu bako bi eni ho kra ye me tribe mu nyina ye ne kro mufuo asantefo pacho an nti sa na me susu ye no say we ya amunani ni nti na de wo hunu wo no onim so ya amunani pacho no onim pa enti sidan na afei de wo be susu say wa hu na wo tribe ni nti ena wo ja wo what is what you did nkomo baby pacho debi pacho on fe di nkomo baby ya but die ma me ade crop ma me hu ye no ma pacho me pese me di betudwa eno so na asem no wonu so no pacho on se ne wo fa di ade I see yeah yeah I see I know ti se de no nyama pacho se no e wo se ope baby ma me ne akola netina cause baby ametie na ye busu efie na osa somo me saying pacho on so me 100 million 10,000 pacho okay all right Ezra 94.1 FM Ezra TV enti me ebra me hwe ababa wai na me hwe investment abrantie kakra waye ewonimu ene wo motie no na boni bi anim na emputupru suddenly ni interested ayira I just say he's no more interested in the relationship na I knew there is something amiss. Yeah. I can't bluff. Oh yes. There is something amiss, Ampa. I ran to him one pass or yes. Yeah. In the story in the eyes, I will be a because we're in your bias. O se ma wa do so na wa do so no papa but you could see and say bibia ni ma
Because baby, I only know no. Na me dey me edi ba no ya kakra ne say at least wabuwa no say oba GHS wa hwe no wa ntwa kura ti me amana ko register ne ade asa na me na wie secondary school there one fine tertiary one wa hwe na me na wia aye national service no ne ade at least was why especially o kan say nko school kura was wa nkwa no maro wa hwe no ne ade ma and also plenty because on power kono so nko because most of my can say be man most of my say mo can say o payment nti wa anya ni say obetumi nti omon aseta no nye say e be a problem or say e be a say but in perfume ma keke na ba betum say as the echo so ne but ma me for me say the tribe no be count but and o muntimi nka media me say the tribe no be count because typical asantini pass ade be konkura no na akonwa kura betumi abafie ho sa aba bema fie ho ma se ko balance akonwa betumi abeto bema ne fie ho bema ne betumi abedi akonwa the possibility say abusafom pene ma no nware anwani no high but no yentimi nka na fidie so and your friends won't teach him, go on teach him. But me sure say one of the possibilities I bet my mama na actors are one. Because a buy one from Subia or Yama definitely because you can kasa off air. Yeah. So could bet me at all catch and because normally people home yes me no be kasa but I can radio so. I be kasa or ban from so say and I want but my went to me and kasa two na make on na look kasa I one was and you bet me about better na so about kasa. It means that Omumi no asetin mu they never thought say bibi sa akra beba no Omumi no asetin ama nkomo da say bibi sa betimi asisa. So now if all of a sudden say esia eniema the suspect me suspicion is ebia by one betimi di here say basa dia onyo no mu kwa beka so mpebe obai abusuo no beka chese kwagu baby awo keka kro no say wo fa nom lai be ahenye dia ne totonoma ye na da chi bia betimi di here basa on best attack question from that point no and number it me sure say a whole problem free but me na ye say even at say sample na tia o de obetimi na say oh ebia obapa say situation tie mentime eno ntena biem na memo because school go to my school kai ngraka that's your university 3 years was so big with the final year in your no ana yeah sabe na problem that's no o man kaka ani ade eti school kwa wa he no na dey na that's no want to be mono say bia o jiwe fa ebo bra na say bi kwa wa handa kwa ama no wono so wi national service man dia kai say dia na me na do na say adwuma kwa bre ebie mana say oye adwuma why na 2 years 3 years bia mana otim only obetimi aye atwa so abone bra so that nka asundwe be the ebeba because since issues are wa muntimi nchirechire mu no de na say anya de bia edika we yentimi nka na say anya problem I no dance about more personal personal way so there ultimate for personal sentiment and more being kwama nemu ultimate for personal because now them is traumatized emotional issues yes and for all you know o say odo ye bibi say me dona de mentimi kwa meye o say we should mark say and we say o person me da me man no kwa me da sadio oh so it means that and somewhere there were times that on your fit for sex but because of the love and how he wants to make the relationship nice and as all feeling yourself so emotionally you have killed the girl and the idea is I want to be a cry and ma as you jano kwenye so that ya be obedient because I am going to be sometimes I don't say kokore fachem me say ba anya de fachem ono akwa na kuma mo say wa anya de tu jana fine but as he sits here onim mo ne odi ayo all of a sudden ma it kills it's jano kwenye na o say at least kwakuso mpe maka nim ne maye no jano so be jabe ma de so pe on that's not so mpe ma men kom ba bi nemu wo jame kwa se men kwa bo mbra eno kwa betima console ne kakra ba kura sa de is serious class are they serious 13 years dear is serious mesra no sika be ababa demand kura no enye sika ya yibia me say it's a platform him this guy
I have no problem with him for say me for me ba as makobo kokoko madnako atu na member brand no bi awa no na oti o sa da che especially na o pa o se o be konko se me na be fa afu ma me no na middle school but when they also konko se ko me how atumi aye nso ampa enti me I don't hold grudges with him but me dey say that emotional thing na lady na FM at least omoaye na yen solve sa problem na ema sister no onko dan ema na Akoma no so aso me na abrabon to aso ma me da se mago beman mesane na kasabi wayade enuoma bi wo ho a wahihye ne kakra ama ababa we ne maame ana ne papa efri mu no wagina ama no school die obi de wo kwa plus school die plus a obi de wo kwa anko yie kura na hunim se daachi bi da wanim anya position bi beda ho a yedu wura mu a eyeye impepese kasa wo so die betumi akokasa wo hobi amanya me ya adoma ebeyeye na adia ehami nyina ne se akwanya ewo yempe obi a ana wo mpese oni obi be nante bie mu a ye won hyehye ye wo yanim se wonene wo banko a die entwamo eno Afutuo na mde ma no wonene wo ba no entwamu da mu ntwamu so da se waregia akura no wo montamo no obefro 24/7 otumi no kasa 24/7 otumi ba won 24/7 akola no nti ade wo be ya enhyehye de na me pese wonya abotre wo ho a oka emma ye yasumju ye na ya ababa wa ne so Akoma eto ne yemwo ma ko so wo su nyina no ewom se wagyae no na so eno de ye sa eye ne yamum but hu se anka samre ndie anka me hie bi kakra me de ka me ho na abrabo no makoma ye de manimu eno bebre oba de yensna say yetsna twempona 13 years 10 years 3 years yenye saade no because bema bi obeba bia na bema no pese do bobra no wo ne bema tia o ma won chebi oba wo no be fam bi no ye de na wo ko bibisi kwan mu ko obesa ka atwa dem bae na nipa yin ho na ho awan hye ho obenya do obeye de obekeka no bebre that time no na papa fo na bae ni nyina so ye de akọ inti yentima sa yina ho ye de enche but we ni de ejina ne kwante nkoro nyame adom odi ne jina bebo na ko school wutimi ne ba ma biti o mo ojetere da o fa hu su adwuma da wo ofun kra se ye no kojo ma me de chese wo hia bibi kakra kra wo tata de bi ahye no e na wo ha adwene dodo wo pa wegi bi kra na akobo na mame ene ma wo ba wo ha adwene eno kra no se bibi sia bubu wa ba mu no no do obeye no aya na ahom tie but be ma we wetumi ye enti na me ka chese ma ko mesane na ye de akasa biem se se de open no eno so ma wakai bibi me hu se oyo oba ono so akai bibi se wona be ani bia no wa be school because se anya sa won se no school kra won pese obe dey obekọ ni mum be ma ne ka chene se wan ko school dia me ware ampa wotuni hwe ni school enti se wo bi do ko school no na du na we be ma o se anko obeku no se be ma na hwe oba se e no so wagyae na obeku no oba kwan bi obefa so bia no obeli na ye defra ye tie ye hu bebre e bi hwe obi kra kakra bi ama ne ko university kakra bi ya e wo mase na hwe wo hwe ni no ba obi kra o ma na hwe na wo be hwe ne boso me nan bi a o se na hwe wo bo hu anu akuno me na do ko na afi no kakra bi wo bo nse no wakuno ye wo sa nyama ni bi wo ho na ono sesi obi efa ebe ya sa de obenya nyina no qualities no obefefre obai mu de obenya obayi nyina sa qualities ni nyina obaje afiri oba ne mu enti eya eno suso na mo no suso na sa ne mo nyina wa ye de wanya enti okai sa de enti sika wo pe 10,000 wei enya den mesa akọ ne nchen biem na emu ma akọ de medi wie nyina ne se yesre ma ne mema no eya abrabo kwanturo nipa no tumi wugyaw bibie tumi si ka tumi bono
otumi di dem bibi to me sikura to answer on kan hu biem na wobetumi atete ba ma na duru ba bi wobetumi ewu agyawo enti nso be waka ne ho ana eyesa na abrabote enti fami se woni ni akọ abrabom ana nipa no ya hu nyina adakoro me bra ka kire no se akue ya hu ye nyina adakoro ya wo ya dakoro so a ebi ba ye ti ne hu panyini ene kakra no ebi di kan ba ye panyini ni yiniti nti ne yebo ni di panyini ena kire kakra ne ba nti ne hunu kakra enti se ya wo ye ba adakoro kra na ya wo panyini ene wo kakra enti ya nkope ene ya namope enti ebeduru mire bi no kakra beko panyini beka enti ayesa na abrabo ye de etie enti bi beko eje bi enti ayesa ha esese nipa bia wo de hye wa adwuni we onu se enti we betumi ewu agame enti me ye ne den enti ayesa aya disuya ayesa na abrabo tie ayesa na enti we wodre bomi bibia tumi si wa abrabo bibia eni e kai bibia enti esi wa wo be ye den eno na sese nipa bia wo de hye wa adwunu enti so wo nsu nyina broken heart de wo ho etumi ba wontumi nidi wontumi nya wo hwe wushi chechew ase ne nam kra meka ammo ase wutiri mu ya wo ya eye ni nyina aka abrabo no bi na emum hyase hye ne foforo eye obi mpa obi pe obi pe unso ye obi ba ja hana o suba inso come on no one fair no one fan kasa wo suba yan kasa e wiase kwa ya mo he brandika papa bi amfuru wa papa emma eti papa bi furu wa na papa no aba eti ka wakoma to yam nice lady nyame ya dom oho afa won say ye unyansa ne so wa mu bia ma nka ho e na oyiru hu ko school abia ma pe wa asem eye ba ko jai oho afa nya botere ma ne nko papa no ebeba ama wo kra na ebeje wonsem bayesi awosra wosi ye wena na mu say kami ku kwama ka bia bom yakume eyesa na wiase tie nti won hye ne hode na emom ba ma no mesa akon ho na maka acha ne se esese dia esese wo bia no wo ye to ho na akra no okofa ne ba ne nchen na wo so kra wani hu ye de wo ba no because ba bia sese odi akra ne nanam enye ebede wo hu na kwala no nti wo ba no ne na tena 13 years ba bia ne nam wow pedama no fa nentinam na wo so wani atimi ayede ehunu ba no me na say was who trained this my mom no makria you do evangelist ma yan kanchere wiase nipa bi se nipa nyina mpo sa abrabo na wo bonu wiase na wa ba no expect the unexpected. That is life. Yeah. Nti uwa sana u tuni unu to that level na adi bia batu bia unsuru bibia batu abrabo mu bia unsuru because when him say baby a wo fa bibia betu yes nti what prepare for that sa anyesa girl ya dey atu no wa announce osunda ye kura planko be force what tinani say intimacy so no Auntie, a man who are relationship, a man who are and now 2025, fast what you say, be a bit yes. Nipa na only tiano. Onye nipa. Onye Obofour, sorry. Onye Obofour. We nipa. Ni moja ye rare Saudi na. Bibia to me see. Adwene na identity no etimi dane. Ere na ko bi ne yere da wa no so no awe na nima. No afade no dia bon won ko dare na sa adwene no mai so ena kwa no wo da ense say wo da kraman na ma woni kraman na kama say ye da ye mi na yaso wo ya ma kraman na kura na bia gate ni bokko akwegi bo so ayi kakara ene ni pa wo ye hu ni pa betumi aye bibia emra ba ko pe ena na ye twentwa so ase entimi man nipa emuso se se ye buso
Obanko bema toilet so bema ko ba toilet. Ene ya busu. Ya busu. Cause how much lie no pay bono. Na emema de nsu timiti. Bo se papa no hwe ho no. Enkrade no. Bo se emema emani me mumasi wura. Sika ya yeka. That shall not trespass against us. And lead us into temptation. So, I don't say what is our show trima. I know the ma some rant enemy and said dim kuni won book at neza anymore. Was it nana yes because you say you want enkwasum. You say baby I want to be able to me a see. Over to me as she has one day. I don't see a tuning agony and how the opposite away no. Na ye didn't say young koto ne ni akoto china. Nana you see nyame beti na asemo no muka na shi ne bu. Was it a bass ye nyanko pompo ntimi anye ye ne yankutu ne nkutu china. Wow, sa dwene wei ama wo kan kwa form one na obehu se ema ne buka ne za kwa besesa na dwene. Enipa tini wo. Said the about to biara you move on with your life. Enti me 2 million abanefo. Esia wie obaye nnai. Anya wo nko na ato. Kobusa Abraham. Mrs. Hega, my friend Hega Abraham. Mrs. Hega Abraham. Ono ne ba Ishmael Abraham. Wan ka bia nhemu da se be pam one day. Wan ka bia nhemu da. Fi se na ono kwa wodi se e baby be ba ono ba be di ade. So no, da ko pa na jo. Ya the pressure scene so pam aba wano ne pam no ya frɛ Hega ɛna na gisa hukɔ na se de asi no wonya hwede ba gisa hukɔ e jadu panu baako ɛna nsuo patasra no so hɔ no awurade ko hyira e hyira akoda no nti faw babo no mama na me kasa waso na me ka chom se ye 3 years ye wo senda ho yeah was an hour because Abraham time no many Bible you follow. Yeah, the Bible will say, "What say Abraham say number boy do ni nyame nante e wo ye say." We enti ye generation we no ye ni anu ye bia wo nyame ni. Enti bia to obi pay. Enku emfa sumi awo anana wo ye no wo ha ni padua no yare na wo toma wo. Na branch ebe hu na wa pro wa siste wa sese na topa obesi den o obesrew adia na ntu ni pada be ma se won pewo a ele ye pra wo na da sei na ye mpewo ye pra wo na da sei no se on pewo wo yi ni se aduasa se on pewo sister move on with your life okay when nam size problem won be a we ye tufu say move on with your life okay e basa no kwa no obehu afere tuni wajune kwa wo de kwa na mmo se bia woni abusuafi bi wo kwa kote abusuafi sister the do no park kan ne masi ani bia bonti ko pa adwuma nyame bibie kwa ama na wo de yo wajune se wa na wo hwe oba o de ba fine ya ba kwa no why de any o de ko why de but move on with your life okay enya onko ani edi bia ye wo na ye na be ma no so on na fa ni tintu sumi so se odo bi ba gina ba bia sa santi amamre ni ho amamre no e na amande obi be ko sa situation we mu amamre be twam okay amamre e be twam na amamre twam wi na nipa na wa ma na wu wa ma na ko gire nyame anima if you can pay that blood okay. Also, hello, my name is Joe from Inche. Wow, nice girl. I need a lady like this to marry. I'm also a Voltarian. Okay, what I say? Lady from the one or by any now was swab the cine. Nanami Busa said, dear Banku. Because I don't know some way view. Sometimes to me do be now as a wool please, you know. Now lose you. Maybe no you. What do Bema na broso? Bema no in fact me to nyina no. Me one day be a me famone so bo. Why are there? Because a hardly so be Bema or person educated woman. E wo mu sa de. But mema be brown no bet na no hu ne say. Okay, mako school, but one person o mo ne ma no. E be level pe because hu ne say also go school ni bia. Why ho ka wa no so be kan because mo nyina mo ye learned. But why are there? Ti me mesa baba wa no. Mama hwe odo hu. Ma men ka sam on youth na ye ba no. Se wo menim say Afutuo de aba me sa na me hu no. Se wo relationship no nyanya ho ade me pa chew. Obi ba na wo so wa ye serious ah. Just go. Oh, yes.
Just go. Mama, we all have experiences. Sometimes, what one now car way back, you'll be like, as a name be, nipa at that time, and then now was why you start regretting. Mrs. Now don't know a bit more, and yes, I know you're serious, but who is seriousness and said, "There, come pacho." Obiba, no, very serious, and nipa knows, and nipa na ready say, or bewaro, and I papa mua, Mr. Cock. And Fabi Bianco, you one, and I'm never much one, I'm never pacho, Ubashro Wadepa. A dear mamma, this will also be bribeno, and we must say, Bama Nejano, a yana, broken heart and yano. But she's also thinking about the fact, say, Oniskasi say, Onyejuma. It is a Sikani Bimpo crowd or Honum no yen a Jume Bimpa. Uncle Alice, Uncle Bama Nejano, Uncle Bay okay. Kabema Nejano, Uncle Bay okay, or Mamma can need a baby so. Can anyone baby say at least me juma? And I say, oh, my baby, brown, my name, Jaja, or Marcus, say, Juma, they are okay, they are comfortable. Them need to be bad, fine, one for ma, because they are working, they feel say, oh, you okay. And so no so also in I won't say broken heart to her, but a Juma when yan no so count. Me mess our branch, dear was a way away, and Pnatrian a mokoye. What should it be? Messro 10,000 citizens, yes, can be a bro so chain walk. Messro, Pemano. Na say Juma be no the best at no kwa wan kasa kra da boa say Juma be na say ho so yen fa bi mba ya and am say oye Juma nti obetimi anya bi ahwa akra no anya bi boso me kra so na dan abehan ma no en so ho fa bi mba ya obetimi kra de bi ahan dan na so kra wasoma jo say ye hwan amamro say de yo say oni ho wakofo ba foforo but na say de wo so oye ma no no so akoma to ne yem na say ni so a wo ti bebrebe no mama pressure no say pe ma no ho no Nini na free honum. Now so wasumunjo. Na dia wasa moye no monye. Me de mesi abusua no so. Se mo na moko fa we nyina aba because say na no mo si ko mo do no do ni mu edi ankasa. No mo do mo ho. But me say niam kakra na LCC no. E na kwan no so ko fa so kra ja eba. Me ma sanka bibi wo honum anka friend no. Ko beka oba no kwan na aduane nye de. Oba na bia no pedidi atem no pese but bibia say ni ho. Na say bibia mu mienu nya mu ntimi nka. Na so mesro de also yema no na Akoma Antonem 10,000 cities in yeska bia fama no no fa nkoye na adwuma no fa bi support you na so nya wasomdwe na oba pese o ware no nya kwan ko ware okay yen try yen ko na yen doctor Togo enkodi enkomo emra